Rero yanditse itangazo ngo irashaka ibiganiro hagati y'abanyarwanda bose ngo nayirimo. Wagira ngo hari umuntu wabujije bari abantu gutaha. Ninde wigeze abwira abantu ko FDR hari umuntu wababujije kuza mu Rwanda? Aho gutera igeri batera igeri ku mpapuro gusa ko nta babujije gutaha mwaje. Kuko kuri hanze uwijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yewe inzira yose wazamo uzabibazwa. Ubundi urarwana n'iki waretse kurwana n'isi? Uva mu bipapuro upfa kuba warabigizemo uruhare. Uzaza izo nta mpaka. Izo zo tuzihorere. Wowe utarigize wijandika mu byaha ngo hemukire u Rwanda. Ebana igihe cyose uzazira isaha yose uzazira haba mu gitondo ku gicamunsi nimugoroba uzakirwa mu Rwanda. Bo bavugaga ngo yarapfuye baratangiye kwishima baratangiye guserebura bari kuvuga uburyo bagiye gukurikizaho Bertrand Bisimwa uburyo bagiye gukoresha amadrone ngo General Sultan Makenga we bazamutuma drone ntabwo izamubura na Wiringoma n'abandi bari kuvuga ngo bazabibonera ngo umuntu ngo waruteje ikibazo cyane ni uyu nguyu Corneille Nangaa. Abandi bati ntabwo yapfuye ari muri Kenya. Ejo rero yagize atya arabatungura agarukana uburakari bukomeye cyane ari iberege nta gikomere ijwi risohoka ameze neza yicaye igoma tiburya ntiyegeza na vigoma Kongo tension sava. Nangaa rero yagarutse no kubijyanye n'ibitero by'amadrone na za Sukhoi bikomeje kugabwa ahantu hatandukanye muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ariko reka mbabwize ukuri ni mu bice bitagenzurwa na AFC M23 aho izo drone ziri kurasa aho za Sukhoi ziri kurasa ni mu bice bitagenzurwa na AFC M23 ariko ni mu bice AFC M23 yoherejemo ingabo kugira ngo ibitero bizaturuka hakurya bazabashe kubirwanya bitaragera mu bice bigenzurwa na AFC M23. Tugiye kubona rero irindi juru tugiye kuribona i Paris mu Bufaransa. Igituma tubyita ijuru nuko Perezida Tshisekedi yigeze atangaza ko atazigera yongera na rimwe guhura na Perezida Paul Kagame. Mu kanwa ke yarabitangaje ngo kereka nibongera guhurira mu ijuru. Bivuze ngo ni nkaho yakavuze ngo Perezida Paul Kagame azitaba Imana ndetse na Tshisekedi apfe noneho byenda bose niba ajya mu ijuru abari bwo bazongera guhura. Ariko twagiye kubona bose bakiri mu mwuka w'abazima tubona Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar. Turibaza tutese iri ni ryo rya juru Tshisekedi yavugaga? Duhita ko tubona ko mu isi burya naho haba ijuru. Kibyarangiriraho ejo bundi tubona handi Tshisekedi yagiye kuvugira ati njiye bugufi ntanze akaboko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ninjye nawe gusa ku isi twakemura ibibazo. Perezida Paul Kagame ati ibibazo ni by'abakongomani biri mu biganza byawe wenyine nge ntacyo bindebaho. Naho hari i Buruseli twese tubona ari irindi juru. Emmanuel Macron rero abatumiye ndetse n'abandi baperezida bagera kuri 7 ba Afrika bagiye guhurira i Paris mu Bufaransa. Ese i Paris naho hagiye kuba ijuru rya gatatu ryo ku isi tugiye kubona birirwa barwana nta na perezida bafite. Dore bananiwe no gushyiraho undi mu perezida nabibonye kubera yuko ngo uwitwa Mboso batari bari kumuhurizaho. Ariko nabonye Mboso yamaze gutanga candidature kandi niwe Tshisekedi ashaka. Christophe Mboso niwe Tshisekedi ashaka. Kubera iki Tshisekedi amushaka? Christophe Mboso ni umusaza urengeje imyaka 70. We ngo yamaze gukuramo ibye nta butegetsi arwanira kandi afite intego ikomeye cyane kandi Tshisekedi niyo yambere ashyize imbere ikintu bita guhindura itegeko nshinga. Mboso yamaze gutanga candidature. Nzagaruka mbabwira ko Christophe Mboso yatorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kare wasimbuye Vital Kamerhe kuko Mboso ni ukenewe na Tshisekedi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona.
nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV ndetse namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe. Jewe rero muri kumwe abateguriye ikiganiro ndi Robert Sympathique Yandemye nkuko bisanzwe. Reka mbashimire rero mwebwe mwese dukomeje kubana ku Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda Media TV ku biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, ni biganiro tuba twabateguriye. Tugiye kugaruka rero ku nkuru zitandukanye zikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'igihe kirekire ku makuru menshi akomeje kugenda agarukwaho. Reka mbabwire ko nyuma y'uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye guserebura bavuga ko ngo Corneille Nangaa yapfuye, bavuga ko bwo ngo hari ibisasu ngo byamurashe byakaba ngo yarapfuye, abandi bakavuga ari mu bitaro i Nairobi muri Kenya, abandi bakavuga ngo ari hehe. Kuri ubu ngubu rero mu ijoro ryakeye Corneille Nangaa noneho yagarutse arabiyereka ndetse abiyereka ari kubagezaho ijambo mu nama n'itangazamakuru ubwo yababwiraga ikigiye gukurikiraho, ari naho yavugiye mu by'ukuri ko AFC M23 nta biganiro iri kugirana n'u Burundi. Ni mu gihe hari amaze iminsi hacicikana ko ngo AFC M23 ishobora kuba yarohereje iyi ntumwa mu gihugu cy'u Burundi bakaba baratangiye kugira ibiganiro bakora. Ibyo ngibyo rero nta byabayeho. Ikindi rero nanone tugiye kongera kubona ijuru nkuko bikomeje kugenda bivugwa. Ijuru turi buze kuribona nanone i Paris mu Bufaransa, ni nyuma yuko tubonye ijuru idoha muri Qatar, tukabona ijuru i Bruxelles mu Bubiligi. Nta kindi kivuga gituma tubyita ijuru, na magambo yavuzwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Mulumba ubwo yavugaga ko ngo atazongera guhura na Perezida Paul Kagame ngo bazahurira mu ijuru gusa. Ariko inyuma y'icyo gihe twagiye kubona tubona ijuru rya mbere ribaye Doha Qatar aho bahuriye, nanone tugiye kubona tubona ijuru rya kabiri rirongera ribaye i Bruxelles mu Bubiligi. Ariko rero Emmanuel Macron Frederic ni perezida w'igihugu cy'u Bufaransa akaba yarongeye gutumira perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntibazanagenda bonyine, biravuga ko bazaba ari abaperezida bagera kuri 7 bo ku mugabane wa Afrika bazaba bateraniye i Paris mu Bufaransa kureba ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze gutya ariko muri Kongo ho ntabwo bari kwemera ko Perezida Tshisekedi perezida wabo ngo yajyayo, ngo buri gihe ngo yagiye hanze avugira ijambo bigatuma asuzugurwa, ngo kubw'iyo mpamvu ngo azashake umuntu usanzwe yoherezeyo, ngo kuko ngo nta mwanya afite wo kuzajya ahora asuzugurwa, ngo kuko Perezida Tshisekedi asuzuguwe biturutse ku ijambo aba yavuze, ngo abaturage bose ba Kongo mu by'ukuri nibo baba basuzuguwe. Ibi byose rero bigatuma noneho hari abaturage bari kumugira inama bambwira batinya ko perezida wacu rero dore iyo ugiye urasuzugurwa, igumira hano ijambo ryose uvuze ugacibwa amazi, kongera kuguza na Perezida Paul Kagame ukongera kuvuga ko umuhaye ikiganza kugira ngo mugire ibyo mukorana akakubwira ko acyanze, noneho turabyakira dute? Ubwo rero byakomeje kuba ibibazo. Ni mu gihe kandi nanone intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Qatar, umuryango wa Afurika yunze ubumwe bongeye kugira inama ihuriho ya Joint Security Coordination Mechanism JSCM iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero akaba ari inama igomba kurebera hamwe uburyo ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington bikomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa ndetse n'ibyo kunetraliza FDLR. Ibi ngibi ariko mbigarutseho, reka nongere nigarukire ku buryo noneho FDLR yanditse itangazo ngo irashaka ibiganiro hagati y'abanyarwanda bose ngo nayirimo. Wagira ngo hari umuntu wabujije bariya abantu gutaha? Ninde wigeze abwira abantu ko FDLR hari umuntu wababujije kuza mu Rwanda? Aho gutera igeri ku mpapuro gusa ko nta babujije gutaha mwaje kuko kuri hanze uwijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yewe inzira yose wazamo uzabibazwa, ubundi urarwana n'iki waretse kurwana n'isi? Uva mu bipapuro upfa kuba warabigizemo uruhare, uzaza izo nta mpaka, izo zo tuzihorere. Wowe utarigize wijandika mu byaha ngo hemukire u Rwanda, ebana igihe cyose uzazira, isaha yose uzazira, haba mu gitondo, ku gicamunsi, nimugoroba, uzakirwa mu Rwanda, bakujyana ahantu ugira ibyo wigishwa, ibintu byose bigende neza, ushyirwe muri sosiyete nyarwanda, utange imbaraga zawe n'umusanzu wawe, wubake u Rwanda. Ibyo bintu nuko bimeze, uko ni ukuri. Rero ikibazo si uburyo FDLR izataha. Nta muntu utifuza ko bari abanyarwanda bataha, gusa uzi neza ko hari icyaha ufite, taha ariko wizeye neza kuzakibazwa. Naho kuba wizeye neza ko wakoze jenoside mu Rwanda mu 1994, jenoside yakorewe abatutsi, warangiza ukajya ku mpapuro hariya ukandika ugasinya ngo turashaka ibiganiro, rwose ibyo byo nawe urabizi
nawe urabikora urabizi. Ibyo biganiro si ibindi, ni ibyo kukubaza ngo uruhare wagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 urarwemera nturwemera. Warangiza ukagezwa imbere y'inkiko, noneho urukiko waba urengana rukakurenganura, waba warabikoze rukaguhamya icyaha. Rwose ibyo biganiro byo bikwiye kubaho. Reka tubyite ibiganiro. Genda we urakoze icyaha ukajya mu rukiko, niba ari ibyo biganiro byo mu rukiko, niba ari byo mwita ibiganiro nta kibazo. Ibyo biganiro byo mu rukiko bibabaza ibyaha mwakoze byo birahari. Ariko rwose FDLR rwose gutaha n'ikaze mu Rwanda. Genda n'imitima y'Abanyarwanda yababajwe n'ibikorwa bibi mwakoze, bababonye mu maso banaruhuka. Mu gihe mwaba mubajijwe ibyaha mwakoze mukanabihanirwa baruhuka. Rero rwose ni karibu muzaze pe. Inzira muzazamo yo iyo ari yo yose ibigomba gukurikizwa n'ibya bindi. Ikindi kintu nanone nababwira tugiye kuganiraho muri kino kiganiro cyacu ni ku bibazo bitandukanye bikomeje kubazwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akabibazwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye bitewe n'ibikorwa bikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabona hari ibintu biba muri Kongo ikavuga ko itazigera iganira n'abateroriste bo muri AFC M23. Ariko nyamara hakaba hari ibiganiro biri kubera i Doha hagati ya AFC M23 na guverinoma ya Kinshasa. Ese mu magambo make ibyo guverinoma ya Kongo yavuze ko itazaganira nabo nibyo koko cyangwa iri kuganira nabo? Iganira nabo ko nukuri kwambaye ubusa. Bavuga yuko ngo ahantu hose bari ku mirongo y'urugamba noneho ngo bahagaze neza, bari kurwana barwanya AFC M23. Ese ko muri kumva ngo hari gukora amadrone, ko muri kumva ngo hari gukora amasukoyi, ko muri kumva ngo biri kugenda bite, kuki mutajya mwibaza mutariko ko tutari kumva kuri ya superficie ingana na kilometero kari 34 AFC M23 yafashe, ko tutarumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarujeho na santimetero 1 cyangwa 2, kandi bari kuvuga ngo bari kurwana ndetse bageze naho bidoga bakavuga ati ngo AFC irarembye, ngo AFC M23 iri kuri burembe, ngo niyo makuru ngo bahari. Rero AFC M23 ngo iri kuri burembe. Nshuti zanjye, iyo burembe FARDC iriho ndetse iri no kuri oxygene. Kongo iri kuri oxygene. Ibi ngibi ni ibintu byo kwikira igitabo agaseka. Ndagira ngo mbabwire ko uhereye muri Nord Kivu aho AFC M23 igarukira iyobora, ugera za Walikare ahari kubera imirwano n'izo drone muri kumva bavuga, harimo kilometero kare zirenga 140. Ugiye muri Sud Kivu aho mwumva hari kubera imirwano y'indege z'amadrone n'ibindi bari kuvuga, harimo ibirometero birenga 180 kugira ngo ugere ahari AFC M23. Iyo za Rucuru muri kumva bavuga hose harimo ibirometero birenga 200 kugira ngo ugere aho AFC M23 iri. Nukuvuga ngo AFC M23 irindira umutekano w'ibice igenzura nko mu birometero 100 byaho yafashe. Turi kumwe neza, turi kumvikana. Igituma mwumva imirwano ariko mukumva nta kiri gukorwa ahantu AFC M23 igenzura, nukubera yuko AFC M23 irindira kure ibice igenzura. Iyo mwumva rero imirwano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC zirangabo za Kongo Kinshasa, icyo ziba ziri gukora, ziba ziri gushaka mu by'ukuri kugaba ibitero zigira ngo zigere muri bino bice biyorwa na AFC M23. Ariko bitewe n'ingamba z'ubwirinzi AFC M23 yashyizeho, iharindira nko ku birometero 100 iharenga. Ahubwo niyo mpamvu mujya mwumva yo ifata utundi duce. Reka ndaje tubiganireho mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Reka rero mbahereze ikaze muri iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka ngihere kuri iyi nkuru imaze iminsi ivugwa ko ngo Corneille Nangaa ngo yapfuye. Abakongomani rero namwe murabazi, n'abantu yumva inkuru mbi ivuzwe ku mwanzi ariko ubwo iba ari nziza kuri bo. Nta verification bakora, oya, nta gushaka amakuru ahagije. Bo ibyo gushaka amakuru ahagije barabyihorera, ahubwo bo bagahita ko bagenda hariya bagafata ya nkuru bagahita ko babikwiza kuri social media. Corneille Nangaa yapfuye, Corneille Nangaa yapfuye, Corneille Nangaa yapfuye, Corneille Nangaa yapfuye. Noneho inyuma bamaze kugenda babona amakuru yuko Corneille Nangaa mu by'ukuri atarashwe, atapfuye ndetse nta n'igitero cyerekeza kuri Corneille Nangaa cyabayeho, bahise ko babihindura bati oya, ngo ntabwo yapfuye, ngo ariko yararashwe ari kwivuriza i Nairobi muri Kenya. Ngaho
gupfa baba babivuyeho bati ari kwivuriza i Nairobi muri Kenya. Ntibukeye kabiri nta kiraba, uwo bavugaga ngo yarapfuye baratangiye kwishima, baratangiye guserebura, bari kuvuga uburyo bagiye gukurikizaho Bertrand Bisimwa, uburyo bagiye gukoresha amadrone, ngo General Sultan Makenga we bazamutuma drone ntabwo izamubura, na Wiringoma n'abandi bari kuvuga ngo bazabibonera, ngo umuntu ngo waruteje ikibazo cyane ni uyu nguyu Corneille Nangaa. Abandi bati ntabwo yapfuye ari muri Kenya. Ejo rero yagize atya arabatungura, agarukana uburakari bukomeye cyane, ari iberege nta gikomere, ijwi risohoka ameze neza, yicaye i Goma. Tiburya ntiyigeze anava i Goma Kongo, tension sava, ntiyigeze anasohoka i Goma. Mwabyumvishe ko Corneille Nangaa ari muzima, ari iberege. FRDC, Wazalendo, FDNB, tension sava, ntabwo yigeze aribwa n'urutoki. Birimo kumvikana neza. Ahangaha rero ho gumva bimwe mu byo yababwiye. Nuvuga ngo abantu bamaze iminsi bavuga ko AFC M23 ngiri mu biganiro na leta y'u Burundi. Abantu bagenda babivuga uko bashaka. Kuri iki kibazo rero Corneille Nangaa yagize ati discussion avec le Burundi. Le coordinateur de l'AFC M23 demain est précisé. Nous ne sommes pas en discussion avec le Burundi. Nous sommes en discussion avec le régime de Kinshasa qui au départ avait juré de ne jamais discuter avec nous. Mais aujourd'hui, il discute avec nous par la force des choses. Corneille Nangaa yatangaje ko nta biganiro biri hagati ya AFC M23 n'igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko nta biganiro birimo. Ahubwo avuga ko bari mu biganiro na guverinoma ya Kinshasa, nubwo yagiye ikomeza ivuga ko ngo itajya mu biganiro nabo, ariko avuga ko kugeza ubu ngubu bari mu biganiro bya Doha ntawe utabizi. Rwose na n'ubu leta ya Kinshasa ivuga ko itazaganira na AFC M23, ariko murabizi ibiganiro bimaze igihe kirekire i Doha. Ese ntabwo mujya mwibaza impamvu bavuga ngo ntabwo bazaganira na AFC M23, ariko nyamara abantu bose babizi ko bari kuganira i Doha? Niko bimeze. Ubu ni umukino wa Kinshasa nyine, mwese abawugenderamo mukomeze muwugenderemo n'ibisanzwe, ariko ukuri kuri hanze. Hano rero aravuga ko ntacyo bavugana n'u Burundi, kandi ko buri wese yarakwiye no kwibaza AFC M23 yabivugana iki n'u Burundi, uretse gusa kubona mu baje kurwanya AFC M23 harimo abarundi bagahangana nabo. Ubundi bavugana iki? AFC M23 yavugana iki n'u Burundi? Kuko u Burundi bwonyine ubwabwo bugerageza guhungabanya umutekano mu bice AFC M23 igenzura. Ubwo se bavugana iki? Keretse AFC M23 u Burundi buje kuyisaba imbabazi bukavuga ko buvuyemo buri cyaha ibintu byo kwijandika. Nabo biramutse bitabaye ibyo ngibyo, nta kintu na kimwe u Burundi na AFC M23 bagakwiye kuba baganira. Ntacyo rwose. Byenda igihe kizagera ahubwo u Burundi, igihe kizagera ahubwo yenda u Burundi buze gushaka AFC M23 ngo baganire, kugira ngo barebe ko imipaka ishobora kuzakora neza. Icyo rero nicyo navuga. Ibyo ni ibintu bigomba kurebwaho. Corneille Nangaa rero yagarutse no kubijyanye n'ibitero by'amadrone na za Sukhoi bikomeje kugabwa ahantu hatandukanye muri Sud Kivu na Nord Kivu. Ariko reka mbabwize ukuri, ni mu bice bitagenzurwa na AFC M23. Aho izo drone ziri kurasa, aho za Sukhoi ziri kurasa, ni mu bice bitagenzurwa na AFC M23. Ariko ni mu bice AFC M23 yoherejemo ingabo kugira ngo ibitero bizaturuka hakurya bazabashe kubirwanya bitaragera mu bice bigenzurwa na AFC M23. Mu by'ukuri nuko bimeze rero. Ni nayo mpamvu FRDC iyo irashe irasa ahantu hatuwe n'abaturage. Irasa ahantu hatuwe n'abaturage, kuko namwe murabizi mu bice bigenzurwa na AFC M23 nta gitero na kimwe guverinoma ya Kongo iraharasa. Haba muri Sud Kivu, haba muri Nord Kivu. Ariko mu duce turimo abasirikare ba AFC M23 aho bari kugenda bahanganira na Wazalendo, FDLR, FDNB ndetse na FRDC,
ho bahagaba ibitero. Ari nayo mpamvu AFC M23 ihita ijyayo igiye gutabara abo baturage. Yagera igiye gutabara abo baturage igahita ikubitiraho FRDC, FDNB, nizo wazalendo na FDLR ikabakubita. Yamara kubakubita ahubwo igahita ifata aho hantu abasirikare ba Kongo bari. Murabyumvishe? Niyo mpamvu imirwano yo muzajya muyumva pe. Imirwano muzajya muyumva uko n'ukuri. Ariko ibizajya biva muri iyo mirwano bizajya bibagaragariza ukuri kw'ibihari. Ukuri rero kuva ku mirwano ku kibuga cy'urugamba nuko birangira AFC M23 ifashe utundi duce, FRDC yirutse. Nuvuga ngo aho FRDC yateye ituruka, AFC M23 ijya kuyirwanyirizayo ikanayitsinda ikanahaguma. Niyo mpamvu ahubwo FRDC yo yirutse ka gace yirutse ivamo AFC M23 ihita ko igafata. Yamara kugafata ikakokipa igahita itangaza ko ngubu kagiye nako kagiye mu duce igenzura. Yamara kubitangaza ityo rero FRDC yagabye ibitero igasubira inyuma ikiruka mu kumva nta na santimetero imwe yafashe. Imirwano rero FRDC, FDNB na wazalendo na FDLR barwana ni imirwano ya tura turye. Ni imirwano iri aho ngaho itameshe, ni imirwano itagigira igisubizo itanga, ni imirwano donc yo kumunwa barwana kumunwa kuri social media. Byamaze gusobanuka rero. Byamaze gusobanuka. None se yo wumva igihe cyose bamaze bavuga barwana ngo nta bikoresho batazanye ngo bazanye amadrone. AFC M23 abayobozi bayo babigoma na Bukavu. Batuye muri biriya bice. Abayobozi bose aho batuye si mu ijuru ni ku butaka barahazi. Nta nurarenga umupaka ngo arenge aho ingabo za AFC M23 zagarukiye zihagira ubuso bwaho bafite. Nta rusasu ruraharenga ruvuye hakurya ngo ruze rwinjire mu bice bayobora. Nta drone irava hakurya ngo yinjire ku buso bw'ikirere. Okay. Nta drone nimwe cyangwa se Sukhoi iravogera ikirere cy'ubuso bungana n'ibirometero 1034 kilometero kare 1034 AFC M23 igenzura. Donc izo drone mwumva nizo Sukhoi mwumva ibyo bitero zibigaba mu kirere k'ibindi bice AFC itarabasha gushyiramo ubwo bwirinzi kuko ibitara nafata neza. No kuvuga ngo nona ibice igenzura bingana n'ibirometero 1034 ni nabyo ibasha kurindira umutekano ku butaka no mu kirere. Ibindi biri hirya bagenda bigarurira kubera ko batarabishyiramo ubwirinzi bw'ikirere n'ubwirinzi bwo ku butaka ngo bagende barenge bya birometero 34. Murabizi kandi bari no muri ceasefire n'ubwo ibyo byose binaba nuko babirwanaho. Birumvikana ko kandi papasi yabo su kugenda bigarurira ubutaka. Ubu none asu kugenda batangaza ngo ubutaka ariko barabufite bundi burenze n'ibyo birometero. Bisobanura rero ngo imirwanire ya Kongo muyisobanukirwe bari kurwanira kure yaho AFC M23 yafashe. Rwose igitero kigana aho nanga yabari ntabwo Kongo ifite ubushobozi bwo kugikora. Ngira ngo murabizi ikirere ntabwo cyanjamwa none nta ndege yakijyamo itari gukontororwa na AFC M23. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo mwumve rero ukuri. Nta drone kabisa. Nta drone iragera mu gice AFC M23 igenzura. Uko rero niko kuri. Iyo mirwanire kubera ku birometero 150 muri Sud Kivu, 180 za Warikare za Rucuru kuri 250. Na ahantu indege itagenda munsi y'isaha. Namwe ni munyumvire. Namwe munyumvire. Bo bari kugenda bakabeshya ngo bari gukora ngo ibitero ngo biri ahantu AFC. Oya, ukuri guhari ntabyo. Mugende mutuze rwose ukuri guhari ntabyo. Hano ku butaka AFC M23 igenzura nta drone irahagera, nta Sukhoi iri kuhagera. Rwose niyo mpamvu ku itangazo rya AFC M23 icyo bababwira mwese bababwira ko AFC M23 itangaza ko ikizakora ntabwo izemera ko abaturage bayo bakomeza kugira gute kwicwa cyangwa se abaturage bakomeza kwicwa cyangwa se ngo AFC M23 irebera ibitero bikomeje kugabwa mu baturage. Iragenda ikajya kubatabara. Uko nukuri ntimukajye mugira ngo ni ibitero biri kugabwa mu bice AFC M23 igenzura. Icyo rero nuko kimeze. Tugiye kubona rero irindi juru tugiye kuribona ipari mu Bufaransa. Igituma tubyita ijuru nuko Perezida Tshisekedi yigeze atangaza ko atazigera yongera na rimwe guhura na Perezida Paul Kagame. Mu kanwa ke yarabitangaje.
ngo kereka nibongera guhurira mu ijuru. Bivuze ngo ni nkaho yakavuze ngo Perezida Paul Kagame azitaba Imana ndetse na Tshisekedi apfe, noneho byenda bose niba ajya mu ijuru aba aribwo bazongera guhura. Ariko twagiye kubona bose bakiri mu mwuka w'abazima, tubona Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar. Turibaza tutese iri ni ryo rya juru Tshisekedi yavugaga? Duhita ko tubona ko mu isi burya naho haba ijuru. Ntibyarangiriraho. Ejo bundi tubona handi Tshisekedi yagiye kuvugira ati njiye bugufi ntanze akaboko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ninjye nawe gusa ku isi. Twakemura ibibazo. Perezida Paul Kagame ati ibibazo ni iby'abakongomani biri mu biganza byawe wenyine, njye ntacyo bindebaho. Naho hari i Buruseli twese tubona ari irindi juru. Emmanuel Macron rero abatumiye ndetse n'abandi baperezida bagera kuri 7 ba Afurika bagiye guhurira i Paris mu Bufaransa. Ese i Paris naho hagiye kuba ijuru rya gatatu ryo ku isi tugiye kubona? Turabitegereza rero turebe. Ariko nubwo bimeze bitya, abakongomani barimo gusaba perezida wabo kutajya mu Bufaransa kujya kongera ngo guhura na Perezida Paul Kagame. Ngo kuko yaho yera Perezida Paul Kagame ntabwo ajya asobanukirwa neza amagambo avuga imbere ya Perezida Paul Kagame. Ngo iyo atabashije rero kumenya neza amagambo avugira imbere ya Perezida Paul Kagame, ngo aba humiliated, ngo aba humilié. Ngo nyine ngo Perezida Paul Kagame ngo ntabwo amwumva neza, amera nk'umusuzuguye, ngo rero ntabwo akwiye kugenda ngo kongera guhura nawe. Niko bavuga. Nyine biragaragara ko abakongomani muri ivugira gusa, ariko ibintu bifite aho bihuriye na politike wapi, ibintu bifite aho bihuriye na diplomasi wapi. Wagira ngo abayobozi banyu ni aba FDLR, wagira ngo baba bashaka kubayobya gusa kugira ngo mukomeze ntimugire icyo mukora ngo mwishoborere, kugira ngo mukomeze mubacumbikire cyangwa se mugire gute. Wapi? Ntabwo ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagakwiye kubikigendera ku nama za FDLR. Ntabwo mubona ko kubera gukurikiza inama za FDLR Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye icyo gukora n'icyo kureka. Ibi byose ni ukubera gutsimbarara kuri FDLR. Gutsimbarara se kuri FDLR amaherezo azaba yahe? Ni ugukomeza kugira icyasha. Ntiwavuga Amerika ufite FDLR, ubu none ntiwavuga Uburayi ufite FDLR. Ikintu cya mbere ni ukurangiza FDLR utabishobora. Ubwo ngubwo ibindi sinabimenya. Ubu rero Perezida Paul Kagame mu minsi mike iri imbere na Tshisekedi bategerejwe i Paris mu Bufaransa. Ese ko Tshisekedi akomeje kugirwa inama na benshi bakomeye n'aboroheje yo kutajya i Paris mu Bufaransa guhura na Perezida Paul Kagame n'ubwo hazaba hari n'abandi bayobozi, amaherezo azaba yahe? Azajyayo cyangwa ntabwo azajyayo? Ibi turakomeza tubitegereze. Mu gihe Kongo ikomeje kugaragaza ukutumva ibintu no kudakurikiza ibikubiye mu masezerano igenda isinya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Masadi Boros we aratangaza ko ubu ngubu bongeye kwakira intumwa z'u Rwanda, iza Kongo ndetse n'iza Afurika Yunze Ubumwe n'iza Qatar ku bijyanye n'inama ya gatatu ya Joint Security Coordination Mechanism ya JSCM meeting, ikwiye kurebera hamwe rero uburyo ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington bigomba kugenda bishyirwa mu bikorwa, bikaba bigomba kubanzirizwa na operasiyo yo gusenya ku mugaragaro FDLR. Muri iki cyumweru rero bakaba barongeye kwakirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mujye munyumvira, ibi byose Kongo irabihakana, ikanagaragaza ko ntacyo bivuze, ntacyo bitwaye, ko ariko mu kanya ntabwo tuzabikora, ntabwo tuzabikurikiza, ntibitureba, twebwe turi mu byacu. Dore bari kujya muri Amerika mu biganiro kugira ngo ibikubiye muri akoro ya Washington bazabyubahirize. Rero ibikubiye muri akoro ya Washington ntabwo guverinoma ya Kongo n'igisirikare cya Kongo babyumva kimwe. Mwari mubizi? Ntabwo ubuyobozi bw'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ubuyobozi mu bya politiki bwa guverinoma bumva kimwe aya masezerano ya Washington. Kubera iki? Abajenerali bo muri Kongo iyo bageze muri Amerika baje muri iyi nama ya Joint Security Coordination Mechanism, bakababwira ibintu bifite aho bihuriye no gusenya FDLR, bo bahita bavuga ko batabyumva, ndetse yuko yo muri delegation yagiye gusinya yo haza kubamo bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batari kwemera ko aya masezerano asinywa, ngo kuko aya masezerano aragoye cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragoye cyane ku buryo ngo utabona uko
ubifata cyangwa se ku buryo utabyumva kuko ari ibintu bitoroshye. Wibuke ntabwo aya masezerano ya Washington ari ratifié par le gouvernement congolais. Ntabwo aya masezerano ya Washington araba ratifié, ntabwo inteko ishinga amategeko ya leta ya Kinshasa irayemeza ndetse na Sena ntirayemeza. Bivuze ngo birashoboka ko baba batanabyemera ko nta n'ikimenyetso kigaragaza ko babyemera kubera ko bitaraca mu nteko ishinga amategeko na Sena ngo babyemeze. Bakaba birirwa gusa ari ukushyushya abantu mu mutwe batanabyemera. Ku ruhande rw'u Rwanda rwo byamaze kunyuzwa mu nteko ishinga amategeko na Sena byaremejwe. Ari nayo mpamvu nta muhuza ushobora kumva ibyo ku ruhande rwa Kongo yananiwe kumva ibyo ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda rwarabisinye mu nteko, rwarabisinye muri Sena. Kongo yo itaratekereza no kubinyuza no mu nteko. Ubundi se barayifite? Harya Kongo ifite birirwa barwana. Nta na perezida bafite. Dore bananiwe no gushyiraho undi mu perezida, nabibonye kubera yuko ngo uwitwa Mboso batari bari kumuhurizaho, ariko nabonye Mboso yamaze gutanga kandidature kandi niwe Tshisekedi ashaka. Christophe Mboso niwe Tshisekedi ashaka. Kubera iki Tshisekedi amushaka? Christophe Mboso ni umusaza urengeje imyaka 70. We ngo yamaze gukuramo ibye, nta butegetsi arwanira kandi afite intego ikomeye cyane, kandi Tshisekedi niyo ya mbere ashyize imbere ikintu bita guhindura itegeko nshinga. Mboso yamaze gutanga kandidatire, nzagaruka mbabwira ko Christophe Mboso yatorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kare wasimbuye Vital Kamerhe, kuko Mboso niwe ukenewe na Tshisekedi, kuko intego ye ya mbere niyo guhindura itegeko nshinga. Nta kindi kiraje ishinga perezida Tshisekedi uretse guhindura itegeko nshinga. Mboso rero we nibyo yabemereye, no guhindura itegeko nshinga. Nuko bimeze. Ibi biganiro rero byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo turategereza turebe ikiribuze kuvamo hagati y'u Rwanda na Kongo, Qatar na umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kugira ngo noneho ibiri gukomeje kugenda biganirwaho cyangwa se bikomeje ibyaganiriweho n'ibyafashwe nk'imyanzuro muri accord de paix ya Washington bibashe kugenda bishyirwa mu bikorwa. Ubwo turakomeza dutegereze maze turebe amaherezo yabyo. Patrick Muyaya nyuma yo kubazwa ibibazo byinshi n'abanyamakuru, yababwiye ko hari ibibazo ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakwiye gusubiza kubera yuko ngo hari ibintu byamaze kumenyekana neza. Yagize ati nous savons qui viole les cessez-le-feu qui tue à Goma et à Bukavu. Ati tuzi umuntu urenga ku masezerano y'agahenge, tuzi umuntu wica Goma, tuzi n'umuntu wica i Bukavu. Arongera ati nous savons qui a massacré à Rutshuru. Ati tuzi umuntu uri kwica muri Rutshuru. Nous savons qui brime les médias. Tuzi umuntu uri gukora ibiri kubera byose mu itangazamakuru. Ati nous nous focalisons à faire notre part. Ati twebwe dushishikajwe no gukora ibitureba pour permettre le bon aboutissement de ce qui se passe à Washington et à Doha. Ati twebwe turi gukora ibyacu kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa bikomeje kubera cyangwa se ibikubiye mu masezerano ya Washington ndetse n'aya Doha. Ni ibibazo bamubwiraga ko ibitero bikomeje kuba, ariko AFC/M23 ahiri nta kibazo ifite, bakamubaza n'ibindi bikubiye mu masezerano ya Doha no mu ya Washington bakabona nta kiba, ariko bakamubaza ku byo bagenda bavuga n'umunwa, bakamubaza amaherezo azaba yahe. Patrick Muyaya rero ageze ku rwego rwo gucecekesha abanyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ntibakajye bamubaza ibibazo byinshi cyangwa se ngo bamubwire ibintu byinshi cyane, bamubaza ibibazo byinshi bimucalenginga. Oya, ubu we yifuza ko yatanga ahubwo umurongo abanyamakuru bo muri Kongo bagakwiye kuba bagenderaho, bose bakaba babyumva kimwe. We nibyo ngibyo ashaka, nibyo yifuza, ariko ntabwo bishobora gushoboka, mwese murabizi. Muri Walikale rero mu gace ka Ihura ubu ngubu ibintu bikomeje kuba nabi kubera imirwano ikomeje guhuza FCM23 ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa. Muri Walikale nabibabwiye ni mu birometero byinshi cyane kugira ngo uvigo mugera Walikale ni kure, ariko nyine imirwano ikomeje kubera muri Walikale. Nabyo nanabibabwiyeho, nanababwiye kandi ko Christophe Mboso ariwe uri guhabwa amahirwe na Tshisekedi yo kuba perezida w'inteko ishinga amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe muri Walungu hamaze iminsi ibiri. Muri Walungu iminsi ibiri irashize habera imirwano ikomeje guhuza AFC/M23 ndetse na Wazalendo mu bice bya za Nyangezi. Muri Nyangezi rero akomeje kubera imirwano ikomeye imaze iminsi ibiri. Bukavu
ujya muri ibice bya za Walungu ahangaza Nyangezi ni kure, ni kure cyane, ni kure. Nimbabwira ngo ni kure mwumve ngo ni kure cyane. Ariyo mpamvu bino bitero bya Kongo muri kumva rwose nta musaruro biri kugeraho ku guhungabanya AFC M23. Wapi? Hose biri kubera ahantu harenga ibirometero 100. Erega reka nongere mbisubiremo, igihe kirageze ngo abantu bajye bareka kubeshya abantu. Ntabwo AFC M23 yigeze ifata Sud Kivu yose, nta nubwo AFC M23 yigeze ifata Nord Kivu yose. Imirwano yo muri kumva ibera Nord Kivu na Sud Kivu ni imirwano iri kubera mu bice bitigeze bifatwa na AFC M23. Ariko ingabo za M23 zaragiye ziriyo kubera iki? Ziri kurindira igice zafashe kure. Nizo ngamba z'ubwirinzi zashyizweho. AFC M23 ibice yigaruriye ibirindira kure. Iyo FARDC igize ngo irashaka kugaba ibitero kuri AFC M23, isanga higiye gutera iturutse AFC M23 iraho hafi. Bivuze ngo AFC M23 yarenze imbibi yavuze z'ibirometero 34 kilometero kare, yarabirenze ijya nko ku birometero 100 urenze ubwo buso, niho irindira umutekano wayo. Niyo mpamvu rero imirwano mujya mwumva ibera kure yaho AFC M23 igenzura. Nanone iki ni ikintu cyo kumvwa cyane kandi kigatindwaho abantu babimenye. Aha rero muri Walungu naho iminsi 2 irashize imirwano ikomeje kuba nabi cyane. Muri Sud Kivu nanone le général Jean-Jacques Kibamba prend la tête de la 33e légion militaire. Amuri Siviri assume désormais le commandement de l'opération Sukola de Sud Kivu. No kuvuga ngo region ya 33 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe umuyobozi mushya ariwe General Jean-Jacques Kabamba. Urumva ko bakomeje kugenda baranforce ariko rata nta mugayo. None se ntabwo muzi ko wari uyiyoboye aherutse kwitaba Imana? Tuzi ko baherutse kumwirenza, aherutse gupfa. Ubu kino gice nta mujenerali mu by'ukuri cyari kigifite wo kuba yakigenzura. Ibi byose rero nibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibikomeje kugaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibi rero ni byinshi muri ibi ni bike muri byinshi bihari bikomeje kugenda bicaracara mu biganiro byacu bitandukanye. Turakomeza tubagezeho amakuru ari kugenda avugwa. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Reka ikiganiro cyacu tugisoreza hanga dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro byacu nakagaruka cyane. Reka mbashimire cyane, jewe nari Robert Sympathique iyandemye. Reka nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza. Asante sana, ndabakunda cyane.